Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. В Камрадском государственном университете отметили 33-летие. В Чадырлунге состоится первый в Гагаузии киберспортивный турнир по мобильной игре. Премьер-министр: пришло время больше инвестировать в кибербезопасность. На юге Молдовы обнаружили беспилотник с взрывчатым веществом. В Молдове, в районе молдавско-украинской границы, недалеко от села Этулиево Канежского района, пограничная полиция обнаружила фрагменты беспилотного летательного аппарата типа «Шахед». Как сообщили молдавские пограничники, район, где нашли обломки боевого беспилотника, оцепили. Как сообщили в погранполиции, ссылаясь на украинские власти, атака беспилотника произошла в ночь с 9 на 10 февраля в Измаилском районе Украины, недалеко от границы с Молдовой. Есть подозрение, что обнаруженные обломки дрона – это один из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой, отметили в погранполиции Молдовы. Во время обследования места падения обломков боевого беспилотника саперы обнаружили боевую часть дрона, содержащую около 50 кг взрывчатого вещества. Власти Молдовы осудили атаки России против Украины, которые затрагивают и Молдову. Президентка Майя Санду заявила, что агрессия России ставит под угрозу весь континент и призвала продолжать оказывать поддержку Украине. В Камрадском государственном университете состоялась научно-практическая конференция по случаю 33-летия со дня основания высшего учебного заведения. Мероприятие объединило в стенах высшего учебного заведения педагогов, студентов, выпускников, представителей дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова. За прошедшие 3 десятилетия в Молдове открывались и исчезали десятки университетов, но КГУ занял достойное место в системе высшего образования страны. Уровень подготовки студентов здесь ничуть не уступает, а порой и превосходит уровень многих столичных университетов. КГУ стал кузницей кадров для Гагаузии и всего юга страны. Многие выпускники университета делают успешную карьеру не только в Гагаузии и Республике Молдова, но и в Турции, России, Украине, Румынии и странах Европейского Союза, подчеркнула глава Гагаузии Евгения Гуцул в своем выступлении. 18 февраля в Едином культурном центре муниципия Чадырлунга состоится первый в Гагаузии киберспортивный турнир по мобильной игре PUBG. Организатором мероприятия выступает Примарье в сотрудничестве с ютуб-блогером Дмитрием Баловым из Бишгёза. В городе проводится отбор и регистрация участников среди учащихся учебных заведений в возрасте от 14 лет. Призеры турнира получат денежные вознаграждения, кубок и дипломы. В Молдове создано Национальное агентство по кибербезопасности и Национальный институт инноваций в кибербезопасности «Киберкор». Данные институты будут играть ключевую роль в предотвращении и борьбе с киберугрозами. Теперь, когда мы оцифровали почти все услуги в нашей стране, кибербезопасность становится очень важным аспектом. Пришло время всем нам, и как работникам госсектора, и как предпринимателям, как работникам частного сектора, и как гражданам привлекать все больше внимания к этому аспекту и вкладывать все больше и больше в кибербезопасность, заявил премьер Дарин Рейчан. 2 новых учреждения, созданных во время форума кибербезопасности Молдовы, будут сосредоточены на обеспечении безопасной цифровой среды, защите критической инфраструктуры государства и общества от кибератак, а также на обеспечении высокого уровня безопасности IT-сетей и систем государственных и частных учреждений. Камрадский дом творчества объявил о проведении фестиваля творчества и вдохновения «Открытие талантов». Не упустите шанс поделиться своими талантами и принять участие в нашем фестивале. Открытие талантов – это уникальная возможность получить признание и поддержку ваших творческих способностей, сообщается на странице учреждения. Прием заявок для участия продлится до 15 марта.
На фестивале творчества и вдохновения можно принять участие в следующих номинациях: вокал, хореография, инструментальная музыка, театральное искусство, кукольный театр. В органном зале города Кишинев прошел концерт, посвященный памяти молдавскому музыкальному педагогу маэстро ин арте Людмиле Ваверко. Родилась пианистка в Одессе в еврейской семье. Окончила Одесскую консерваторию по классу фортепиано. В 1955 году переехала в Кишинев. Являлась профессором фортепианной кафедры Кишиневской консерватории. Заслуженный деятель искусств Молдавии, кавалер ордена Трудовой славы. Ушла из жизни в 2020 году в возрасте 93 лет. Дебютный концерт памяти профессора кафедры фортепиано в консерватории прошел в полном аншлаге. Организатором мероприятия выступил уроженец города Камрад, один из лучших учеников профессора Сергей Филиогла. Мероприятие было организовано в плодотворном сотрудничестве с другими ее выпускниками, которые на протяжении творческого пути стали мэтрами фортепианного искусства, сочетая сольную карьеру с педагогической деятельностью, передавая бесценные наследия своего педагога-преемника. В 21 веке почти все, что мы покупаем в магазинах, упаковано в материалы, на разрушение которых требуются сотни и даже тысячи лет. Молдова не может повторно использовать свои отходы. Пластик, стекло, металл или бумага объединяются с биоразлагаемыми отходами на специально оборудованных платформах, где они обрабатываются в самой примитивной из существующих форм. Они хранятся. Хотя у нас и есть закон об отходах, за который еще проголосовали в 2016 году, он так и не был введен в действие. А тем временем Молдова тонет в мусоре. Подробнее о проблеме в репортаже наших коллег. 35 de acte legislative și peste 50 de hotărâri de guvern. Acesta este aspectul legal al gestionării deșeurilor în Republica Moldova, țară care la această etapă se îngroapă în deșeuri la propriu. În Republica Moldova sunt înregistrate peste 3800 de gunoiști, jumătate sunt neautorizate. 90% din deșeuri se depozitează în gropi de gunoi și doar 0,3% din gunoiștile autorizate corespund legislației de mediu. Datele au fost prezentate acum 2 ani de organizațiile neguvernamentale Moldova fără deșeuri și Ecovizio, care confirmă faptul că Moldova are o strategie de gestionare a deșeurilor ce funcționează doar pe hârtie. Strategia este aprobată și strategia cuprinde un interval de timp foarte mare, dar
ne pare rău că se mișcă în direcția respectivă, deoarece anume gestionarea deșeurilor afectează multiple alte aspecte ale vieții umane în localități. Deși stabilirea direcției orientative a activităților de dezvoltare a infrastructurii și a serviciilor necesare pentru gestionarea conformă a deșeurilor în scopul protejării mediului și a sănătății populației este un obiectiv principal al strategiei, timp de 10 ani în sud-estul Republicii Moldova nu s-a atins deget de deget în acest sens. E nevoie de revenit și e nevoie de revenit de urgență, deoarece localitățile noastre se împotmolesc în gunoi. Nu există gunoiește autorizate, practic în Republica Moldova nu există. Autoritățile publice locale încearcă cumva de sine stătător să soluționeze problema dată, dar nu e real și nu e posibil până nu va fi centralizat. Chiar dacă domeniul protecției mediului în Republica Moldova este reglementat de numeroase acte legislative și hotărâri de guvern, situația legală a gestionării deșeurilor lasă mult de dorit. O analiză atentă a strategiei de gestionare a deșeurilor 2013-2027 arată că aceasta nu a fost actualizată, fapt ce aruncă în aer întreaga infrastructură și servicii necesare pentru gestionarea conformă a deșeurilor. Din câte cunosc, la etapa actuală trebuie 5 stații de transfer pentru care să deservească mai multe sate. Deșeurile sunt acolo, după aceea sunt transferate la stația de selectare și după aceea la de depozit regional care trebuia să fie construit. Din câte cunosc eu, ultima dată s-a întâlnit echipa de implementare și pornise ceva și cu ce ține de studiu de fizibilitate. Asta a fost undeva cu 4-5 ani în urmă, vreo 5 ani în urmă. Nu cunosc cum au apărut gunoaștele astea acum. La moment, eu nu cunosc. Ele de ani de zile au fost create și iată acum sarcina numărul meu, cum să le lichidez. Este strategia națională de țară, da? Cu gunoși, cu poligoanele, pe regiuni și așa mai departe. Eu nu știu când va fi odată implementată. Pe strategia respectivă, discuțiile s-au reluat și la nivel de Republică acum, ultimele 2-3 ani. Până a fost o perioadă când s-a uitat de această strategie și n-a fost ridicată problema. În anul 2016, în Parlament a fost adoptată o lege a deșeurilor care a intrat în vigoare 2 ani mai târziu. Prevederile introduc un nou sistem de gestionare a deșeurilor și presupun inițierea procesului de sortare și reciclare a acestora. Dar s-au mai perindat diferite guverne. Deci vine un guvern să schimbă. Noi, dacă e să procedem la partea istoricului, deci acolo e semnat de domnul Filat când era. Să știți câte guverne s-au schimbat, pentru că guvernele la noi sunt câte jumătate de an și fiecare guvern vine cu o abordare nouă. Poate le trebuie timp să studieze. O greșeală foarte mare este că a fost o strategie pe un termen foarte lung și odată ce se schimbă, să zic așa, politicul, se schimbă culorile, strategia asta poate să fie implementată, poate să nu fie. Cuiva îi place, cuiva nu-i place. Asociația pentru valorificarea deșeurilor a identificat grave lipsuri și informații eronate în strategie, subliniind că aceasta nu este fundamentată pe analize riguroase și date relevante. Combaterea sindromului lipsă cronică a unui sistem funcțional de management a deșeurilor la nivel național necesită o abordare coerentă și actualizată. Riscul de a ieșua în atingerea obiectivelor naționale rămâne ridicat în cazul în care documentul nu va fi actualizat. Revizuirea cu siguranță ea este una necesară, fiindcă au trecut mulți ani și ani în care s-a stagnat în mare parte pe această direcție. Plus la asta noi vorbim despre armonizarea legislației naționale la legislația europeană, ceea ce înseamnă că trebuie să ne asumăm angajamente și obiective mult mai ambițioase, cărora trebuie să le facem față. Nu putem să vorbim despre investiții atât de mari în acest sector, neavând un cadru legal armonizat și conform standardelor europene și, de fapt, un astfel de program actualizat, ajustat necesităților corecte și legislației europene în domeniu, este unul de bază, este foarte clar structurat, stabilit și de la el pornesc acțiunile mai departe în sector. Plus la asta, pe parcurs, legislația națională a suferit schimbări, inclusiv cum ar fi implementarea mecanismului de responsabilitate extinsă a producătorului, care a apărut din 2018 încoace și care nu se regăsea în strategia gestionare deșeuri, dar este
fundamental și foarte importantă în ceea ce vizează corelația între producător, produsele plasate pe piață, deșeurile generate și inclusiv cum acest mecanism poate fi integrat într-o colaborare strânsă cu autoritățile locale, cu operatorii municipali de salubritate și inclusiv în acest proces de regionalizare pe regiuni de management deșeuri. Sunt abordate mult mai multe tipuri de deșeuri în program și este inclusiv abordat și principiile economiei circulare, despre care la fel vorbim în ultima perioadă, care erau lipsă în strategii. În 2013 a intrat în vigoare strategia de gestionare a deșeurilor, dar această strategie nu avea finanțare pentru implementarea activităților care sunt incluse în strategie. Acum trebuie să armonizăm legislația noastră la legislația Uniunii Europene în domeniul gestionării deșeurilor, care este obligatorie pentru noi, pentru că noi va trebui și să o implementăm, și ea prevede colectarea separată și reciclarea deșeurilor în mare parte, nu stocarea lor pe poligoane. Cu toate că Republica Moldova a semnat recent un contract de împrumut cu Banca Europeană de Investiții pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor, regiunea de management a deșeurilor 3, Căușeni și Ștefan Vodă nu se regăsesc în proiectul de finanțare pentru anul curent. Noi suntem în regiunea de management a deșeurilor 3, care deja este acordul de finanțare pentru o altă regiune de management a deșeurilor. Noi încă nu suntem în acordul de finanțare, dar sperăm că vom fi incluși și noi pe parcurs după ce va fi implementat în regiunea pilot. Și după cum este elaborat în strategie că zona Ștefan Vodă va dispune de zona de transfer, iar în satul Ursoaia, după comunicatul de la Ministerul Mediului, va fi amplasat deja stații de sortare și groapa de gunoi. Problema și a dumneavoastră, și a mea, noi trebuie să acționăm acum și ONG-urile și sectorul civic, toți trebuie să ne apucăm de mânuță, să ne consolidăm, să lăsăm politic într-o parte și chiar dacă am delegat acolo pe cineva în Parlament, păi să zbată pentru, că n-au făcut nimic în acești ani, să zbată pentru aceste teritorii aici. Это были все новости на канале АТВ. С вами была ведущая Елена Янак. Оставайтесь с нами на нашем канале, подписывайтесь на наши социальные сети. Одноклассники, Facebook, TikTok, Контакт, сайт atv.md. До скорых встреч! Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха.